adek. Kawach machal kamano bende ntiere gwenge mago maga Trans Nzoia. Kama gavana e county ma Trans Nzoia George Natembeya obuogo daro ganda maniwuok e piny Kongo mapodogo touch alap ma Kitale. Natembeya wacho ni piny owacho mamalo osejwang'ogi kod oganda go kata bedo ni onego chwalgi e kambi ma Kakuma. Omedo ni oganda go kale midhiero mathoth e alap ma Kitale. To chal kagima piny owacho umwang'gi ne midhiero ma gikadhe. Natembeya lero ni pok oyudo omenda mar chopo kare dwaro mar jopiny Kongo mapod okwamo Kitale ka kwan ji mar 1,600 osegudore e alap ma Kitale kuom dweche. Tuko na challenge bana county commissioner mtasaidia hapo. Tuko na refugees. Refugees wametoka Democratic Republic of Congo. Wengine wametoka Rwanda. Wengine wametoka Burundi. Wengine wametoka Uganda. Wamejaa hapa Kitale. Sisi hatuna facility ya kuaccommodate refugees. National government iingilie watu wapelekwe Kakuma, ndio? Ama mimi nitatafuta malori niwaweke nile niwamwage Nyayo Stadium haki hapo. Alafu wajipange na huko, ndio? Hivi karibuni kutakuwa na pole rama. Hao wanaenda kwa choo kwa barabara, wanapitia kwa barabara, no facility. Watoto wanaumia, wazee wanaumia, mambo ya refugee, mambo ya national government. Kaudhi weche magari takwe